Arimi a thamaki kaunti-ini ya Kirinyaga ni matanyitwo kugunika na njira nene kuma kuri tafarira iria iruguritio ni thirikari nene undu mwe na thirikari ya kaunti ino. Tafarira iria irongoreirie kuhe arimi githomo kiegi urimi wa thamaki, thirikari ikiuga kaunti ino iri na riera riega ria kuhotithia wigi wa thamaki gutherema. Kirinyaga is well positioned to do aquaculture farming. We have good water facilities. Our waters are clean throughout the year. Hamwe na kuheo githomo, arimi ningi ni mahetwo uteithio wa uria makuhota kugura indo cia raithi cia kumateithiriria urimi-ini uyu na makaheo minyore ya kwarira ndemu-ini cia kureithiria thamaki. Mutafariri wa mihang'o ministry-ini ino Lina JB Kilimo akiuria arimi aingi mwena uyu metikire kuingira urimi-ini wa thamaki. Na hii samaki inachukua tu mwezi 5. Alafu nauza kilo moja 400. Nikilisha vizuri nipate 1.5 kilos, itaweza kukua samaki moja inanipatia 600. Oihinda-ini riu mwandiki mukaru ministry-ini ino Professor Misheni Intifa akiuga gicunjĩ kia 50 harĩ 100 gia thamaki guku bururi-ini ni cia kureithio, na uguo akiuria korwo arimi matugiria urimi uyu hatari guthutukania no magie na umithio munene. We want farmers to become participants. Sio watu wa kungoja wapatiwe pesa na serikali ikikwisha ndio hiyo, si ndio? Ati mlandu ukikwisha na wewe unaondoka. We want farmers who will be sustainable. Mwena-ini wa arimi aria mariketie kwamukira mathomo megie urimi wa thamaki ni magathiriria urimi ucio makiuga ni uguthii haraya hari kugacirithia miturire yao kimuhuko o undu umwe na ugima wao wa mwiri. Pesa ya haraka na samaki haina stress. Ukifuatilia yale mawaidha umepewa na watu wa fisheries, ni kweli utafika mahali pa kueneza hiyo biashara kilimo, na utajindumu kwa mambo ya afya na mambo ya uhai, mambo ya masomo na mambo mengi. Arimi matanyiheire 50 guothe bururi-ini nio macaguritwo kwamba kugunika na tafarire ino. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Muringi wa Ngure.